I pozdrav ljudi, Johnny ovdje i da, dobro ste čuli, nema kraja Seven Deadly Sins. Take me high and I'll sing of you. Make everything okay, 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 okay. We are one and the same. Oh, you take all of the pain away, away. Pre par dana napravio sam klip kako sam video od jednog stranog youtubera da priča na temu kako je došao kraj Seven Deadly Sins. On je pričao o intervjuu koji je dao kreator Seven Deadly Sins i ono što je on pričao je bilo dosta nelogično, ali gomila komentara o njegovom klipu koji su bili u fazonu RIP Seven Deadly Sins ili kako im je žao što je završen, me je toliko uverilo u njegovu priču. Ali, kad sam ja pročitao taj intervju kreatora, shvatio sam to što on rekao, ali na potpuno drugačiji način. Kako pisalo u tom tekstu, kreator je rekao da planira da završi mangu oko godinu dana. Strani youtuber je govorio u smislu da je manga gotova i da je on planirao ovaj kraj već godinu dana. Ali to nema smisla kada pogledamo sljedeću rečenicu, u kojoj kaže kreator da Seven Deadly Sins zaslužuje da ima kraj najboljeg battle shonena. Ja sam to skapirao da je možda kreatoru potreban period od godinu dana da smisli dobar kraj jer se manga otegla i treba je uskoro završiti. Ali nisam bio u pravu, kao ni strani youtuber. U pitanju je nešto potpuno treće. Kada sam pogledao klip od drugog stranog youtubera, za kog sam čuo od nekog lika iz komentara, za prošlog klipa, kog pozdravljam ovim putem. Zapravo, kreator je rekao da će kraj Seven Deadly Sinsa biti za godinu dana, to jest sljedeće godine u ovo vreme, što može da nas čini i više nego zadovoljni, jer je to dugačak vremenski period. Ja sam mislio da će manga trajati možda još 2-3 mjeseca, ali ovo je stvarno odlična vest. Ono što ovu priču čini još uverljivijom jeste da je manga chapter 277 upravo izašao, što znači da se manga nastavlja. Što se tiče treće sezone, za koju sam ja rekao da neće nastaviti jer kraja nije bilo, to jest kako sam ja mislio. Treća sezona će ipak biti, jer se manga nastavlja, a kada, to ćemo vidjeti. Ja bih rekao da će treća sezona krenuti sa emitovanjem negdje u drugoj polovini 2019. godine. Također, za 10 dana izlazi i film o Seven Deadly Sinsu, gdje nam možda kažu i daju neki nagoveštaj kada će krenuti treća sezona, ili slično. A do tada možemo da budemo srećni što ipak nije gotov Seven Deadly Sins, već se završava tek za godinu dana. Podržite ovaj klip lajkom jer su ovo stvarno odlične vesti, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!